салом дӯстони азиз, мухлисони футбол. Чемпионати мамлакат байни дастаҳои лигаи олӣ бо маром ҷараён дорад. албатта мо даври панҷуми рақобатҳои бошгоҳҳои футболи Эсхата ва Истаравшанро ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор мегардад манзури шумо мекунем. дар варзишгоҳи Спартак теъдоди мухлисони ҳарду бошгоҳ хеле зиёданд ва дар ҳақиқат ҳам се бошгоҳи вилояти Сурх дар чемпионати ҷашнии имсола ҳунарнамоӣ мекунанд ки ин ҳам бори дигар аз рушдёбии футбол дар ин минтақаи шимоли кишвар дарак медиҳад. баъд аз чанд лаҳза мо дастаҳоро истиқбол мегирем. ҳайати мукаммали ҳарду бошгоҳ ҳам ба ин даври панҷум омодагии ҳамаҷониба диданд ва сардовар Насим Ҳамидовро як лаҳза ҳам коргардон Фирӯз Бахтибеков манзури мо карданд ва имрӯз ҳам ба фазои ҷолиб ба ҳамон лаҳзаҳои хеле беҳтар ки мухлисон инҷо ҳам дар варзишгоҳ ба вуҷуд оварданд таваҷҷӯҳ мекунем ва дар даври панҷуми чемпионати мамлакат албатта боз агар мо ба мавқеи дастаҳо ҳам як фурсат имкон ҳаст таваҷҷӯҳ кунем. айни замон дастаи Эсхатае ки ин бори аввал ҳам ба лигаи олӣ баромад дар мақоми чорум аст ва дастаи Истаравшан дар зинаи ҳафтум. ва ин оғози чемпионат аст, чун давраҳои аввалро ҳам дастаҳо чун яке хуб дигаре ҳам боз ба таври он қадар дилхоҳ ҳам набошад пушти сар карданд. ва акнун майдони имрӯза нишон медиҳад ки Эсхата ва Истаравшан ба мавсими имсола ба бозии ин даври панҷум чӣ гуна омодагӣ диданд ва шабакаи моро тарк накунед ва боварӣ дорем ки ин вохӯрӣ хеле ҳам ҷолиб ва пуршиддаду ибратбахш сурат хоҳад гирифт, чунки аз азал бошгоҳҳои ин минтақа ҳам Истаравшану ҳам Хуҷанду Эсхата дар доираҳои бозиҳои мухталиф хеле ва хеле пуршиддат сурат мегиранд ва ба истиснои он ки албатта Эсхата ин бошгоҳи навтавлид аст, яъне танҳо 30 сол дорад. аз соли аввали замони соҳиби истиқлолии кишвар ба фаъолият шурӯъ кардааст ва Истаравшан бошад таҷрибааш хеле бештар ва ҳоло акнун дастаҳо чун ба майдон баромаданд ва тибқи анъана пеш аз оғози рақобат суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд танинандоз мегардад ва имрӯз ҳам мухлисони зиёд аз шаҳри Истаравшан ба ин бозӣ ташриф оварданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо мегирад.
суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар варзишгоҳи спартак танинандоз гардид. ҳоло маросими кӯтоҳи қурракашӣ инҷо бо иштироки капитани ҳарду даста соҳиб ҳакимов ва илҳом баротов аз бошгоҳи сарафшан баргузор мегардад. биёд ҳайати доваронро ибтидо ба шумо маърифӣ созем ки довар насим ҳамидов аз шаҳри норак аст. ба ӯ дар ин дидор фарҳод куралов аз шаҳри турсунзода ва вафо қараев аз ноҳияи шаҳри нав кӯмак хоҳанд кард. довари эҳтиётӣ рустам нурматов шаҳри душанбе, нозири доварон умед раҳимов шаҳри бохтар ва комиссари бозӣ беҳрӯзи айниддинзода ва муҳаммадҷон ҳабибуллоевро коргардон манзури мо карданд. ин коршиноси хеле варзидаи футбол регар тадазро овозадор кард ва баъдан ҳам дар ҳосилот ва дар куктош ва дар якчанд бошгоҳҳои мамлакат ҳам ба ҳайси сармураббӣ фаъолият дошт. ва сармураббии дастаи эсхат ҳамид каримов қаблан ҳамин дар лигаи якум мураббӣ буд. ибтидо таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаи эсхат. мумин гадойбоев дарвозабон рақами 16, рақами 2 соҳибҷон ҳакимов, рақами 4 шаҳзод абдураҳмонов, 7 акобир тураев, 8 рустамҷон сабуров, 9 боҳирҷон сангиров, 11 мубинҷон моминов, 21 абдураҳмон узоқов, 23 дилшод каримов, иброҳимхон эшонхонов 54 ва 81 абдусамадов. сармураббии даста чун гуфтем ки имрӯз ҳамид каримов. довари асосиро ҳамин насабашро манзури мо карданд ва дар бораи албатта насим ҳамидов мо андаке пештар гуфтем то ба оғоз. агрон қисми аввали дидори дастаҳо чун оғоз гардид, биёд мо мепардозем ба муаррифии дастаи истарафшани шаҳри истарафшан. қурбоналӣ бобоев дарвозабон рақами 88, асадбек зиёзода дар хати дифоъ таҳти рақами 2 ҳунарнамоӣ дорад, шумораи 4 бахтиёр қаландаров, 8 саид мухтор азимов, 9 ҷаҳонгир сафаров, легионери ӯзбекистонӣ рақами 10 капитани даста илҳомҷон баротов, 14 диловар бойқузиев, ҳусайн норматов рақами 19, 21 фаридун деқонов, аббос икромов легионери ӯзбекистони ҳамлавар рақами 25 ва шумораи 37 дар хати муҳофизат зуфарҷон акбаралиев, ин ҳам аз ӯзбекистон легионери бошгоҳи истаравшан. сармураббии даста муҳаммадҷон ҳабибуллоев. абдураҳмон узоқов инҷо ҳам ибтидои ҳунарнамоии варзишгарон инҷо ҳам аз ҳолати аут чун тӯбро ба бозӣ даровардан ва дар ҷараёни рақобат соҳибони майдон ҳам бештар таваҷҷӯҳ мекунанд. мухлисон аз шаҳри истаравшан гуфтем ки хеле ҳам зиёданд ва аз бошгоҳи эсхат ҳам аллакай теъдодашон хеле зиёд аст. абдураҳмон узоқов бардод ба канори рост зуд дар инҷо рустамҷон сабуров ҳамларо идома медиҳад ва зарба хеле бемақсад баландтар буд. инҷо ҳам абдусамад самадов бале бахшиш мепурсад дар ин фосила ин футболбози ҷавон. ва акнун қурбоналӣ бобоев қаблан дар бошгоҳи истарафшан фаъолият мекард. аз ин пештар ҳам дар дастаи куктоши ноҳияи рӯдакӣ дарвозабони моҳири истарафшан зуд тӯбро ба бозӣ медарорад ва акнун шаҳзод абдураҳмонов дар ин маврид ҳам руҷӯъ мекунад барои оғози мансубаи навбатӣ, аммо муваффақ намегардад ва боз ҳам дигар бора қурбоналӣ бобоев тӯбро зуд ба нимаи майдон дар он нуқтае ки бештар илҳом баротов қарор дорад, аммо боз ҳам бозигузории аббос икромов он қадар таъбидил набуд, чун гуфтем ки имрӯз ҳам дар ҳайати асосии дастаи истарафшан 3 нафар легионер фаъолият мекунад. ин ним муҳофизатгар шумораи 9 ҷаҳонгир сафаров, икром аббосов ҳамлавар рақами 25 ва дар хати дифоъ шумораи 37 зуфарҷон акбаралиев. боз ҳам ду легионери дигари истарафшан дар курсии эҳтиётӣ инҳо
шаҳзод шамсиддин ва хуршедҷон олимов қарор доранд. шаҳзод дарвозабон аст ва нимуҳофизатгар хуршед олимов таҳти шумораи 7 шояд дар қисми дуюм андари майдон гардад. ҳусайн нурматов аз аут тӯбро ба бозӣ даровардем. футболбози собиқи бошгоҳи хатлон ва акнун каме бозингарони дастаи эсхата инҷо ҳам фишор оварданд, аммо боз ҳам дигар бора боз муқобили ин бозингар ҳоло мебинем ки асадбек зиёзода ба хатоги роҳ медиҳад. як коркарди барои дарёфти тӯб инҷо анҷом дода шуд, аммо боз ҳам зиёзода муваффақ нагардид. дар доираи бозиҳои даври панҷуми чемпионати мамлакат имрӯз дувохӯрии охирин баргузор мегардад. душанбеи шаҳри Душанбе. албатта дар назар дорем ки қаблан бо номи Душанбе 83 ҳунарнамоӣ мекард. имконияти футболбозони эсхата дар ин ҷараёнанда ки боз ҳам беҳтар шуд. як зарбаи қавии боҳирҷон сангинбоевро дидем. бисёр ҳам як партофти тӯлонӣ буд, аммо инҷо Сангинов каме ба иштибоҳ роҳ дод. Душанбе бо Равшан дар даври панҷум айни замон ҳам дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе рақобатро ин ду бошгоҳ ҳам оғоз карданд ва дар доираи сабқатҳои ин мусобиқот дирӯз ҳам дувохӯрӣ доир шуд. Хуҷанд Куктошро дар майдони худ бо ҳисоби бузург мағлуб кард. 4-0 бозии Хатлону клуби марказии варзиши артиш мусовӣ дар шаҳри Бохтар ҳам хотима ёфт. ҳусайн нурматов қаблан ҳам сармураббии дастаи эсхата дар лигаи олӣ ҳам ба ҳайси мураббӣ буд, аммо боз ҳам баргашт ба лигаи якум. ин ҳам бештар боз ҳам рабт дорад ба фаъолияти кории ин мураббӣ дар замоне ки бошгоҳҳои вилояти суғ дар лигаи якум ҳунарнамоӣ мекарданд. аз ҳарду ҷониб алон мубориза ва талошҳо баробар сурат гирифта истодааст. Диловар Бойқӯзиев, Дилшод Каримов ҳам дар ҳайати эсхата ва боз ҳам бозигузории Ҳусайн Нурматов хеле хуб аст. дигар бора ҳам Асадбек Зиёзода мубориза мебарад. Русанҷон Сабуров ҳамлавар андаке эътироз дорад аз ҳолати ба амал омада. фикр мекунам ҳарифро андаке фишор дод ки ғайриқоида буд. инро ҳам довар хуб пайхас кард. ҳусайн Нурматов дар иҷрои зарбаҳои стандартӣ дар бошгоҳи Хатлон ҳам намуна буд ва алон чун мавсуф зарба зад, аммо муваффақ нашуд. эсхата новобаста аз оне ки дар лигаи олӣ бори аввал майдондорӣ мекунад. як ғалаба дорад, ду бозиро мусовӣ анҷом додааст ва як бохт. таносуби тӯбҳояш 6-5 ҷамъи 1-ро дар бар мегирад. 5 имтиёз дорад ва дар мақоми чорум аст. Истарафшан бо ҳамин тартиб акнун аз 3 бозӣ 1 ғалаба, 1 мусовӣ, 1 бохт. таносуби тӯбҳояш бисёр кам 1-1 0 аст. бахтиёр қаландаров ҳамин дастпарвари мактаби футболи Хуталон аст. дар бошгоҳи собиқ Вахш ва баъдан ҳам Хатлони Бохтар ҳунарнамоӣ мекард. Илҳом Баротов ин капитани дастаи Истарафшан як чеҳра ва як варзишгари, як футболбози хеле ҳам моҳир дар мавсими футболи соли 2020 маҳсуб меёбад. ҳам беҳтарин бозингар, ҳам беҳтарин нишонзан ва 3 ҷоизаро дар соли 2020
به دست آورد که صحیفه جالبی تاریخی این فوتبال باز هم فکر میکنم همین است. دلشاد کریموف زود توپ را زده از نیمه میدان خود برطرف میکند. بختیار قلندرов از این موقع باز هم زود توپ را به سمت چپ در آن موقعی که اسدبек زیادزاده قرار داشت هوا داد. حسین نورماتوف برای اداره کردن توپ تلاش کرد، اما باز هم اینجا حمله‌ور مبینجان مومینوف از باشگاه اسخط میشتابد. در مقابل البته مبینجان مومینوف حسین نورماتوف اینجا مقاومت غیری قاعده نشان داد. باشگاه ایسترافشان البته رقابت رو در دوری اول خوب آغاز کرد. تنها یک گل زده است، این هم به دروازه دسته روشن زده شد در دوری اول 6 اپریل همین سال در ورزشگاه ایسترافشان و اسخط بازی رو در دوری اول با ختلان مساوی انجام داد. بعدا در دوری دوم اسخط کلوب مرکزی ورزش ارتش را دچار شکست کرد و ایسترافشان باشد از کوکتاش با حساب 1-0 ناکام گردید. بازی ایسترافشان و استقلال البته با سبب معلوم اکنون به وقت دیگر گذاشته شده است. ایسترافشان یک بازی کمتر دایر نموده است و باز هم اسخط باشد در دوری سیوم با روشن رقابت را مساوی 1-1 انجام داد. ایسترافشان و فایسکن بازیشان در دوری چهارم مساوی بود و در این دیدار اسخط در سفر در ناحیه رودکی از کوکتاش با حساب 2-1 شکست خورد. شهزاد عبدالرحمانوف در مقابل لگیونر ازبکستانی عباس اکراموف اینجا همچون اشتباه کرد. بختیار قلنده رو با حمله بر دسته اسخط مبینجان مومینوف مبارزه برد. حسین نورماتوف زود از اوت توپ را به بازی می‌درآورد. می‌بینیم که در این لحظه ها هم بخت الهام جان براتوف خوب بازی کرد. جهانگیر سفرov حالا لگیونر ازبکستانی باز هم الهام براتوف را جویا می شود، اما این پرتافت آنقدر به سراغ عمیق هم نبود. اشتباهی فوتبال بازان مهمان از دسته ایسترافشان. این حالت را دیگر بار هم می توانیم که از نواری تکراری ببینیم. صاحب جان حکیموف این سالیانی طولانی در باشگاه خوجند هنرنمایی میکرد و این چهره را ما در موسم این ساله در هیئت اسخط میبینیم که صاحب جان محافظتگر است اصلا. بله، امروز هم نقشش موقعش در خط دفاعی سمت چپی اسخط. قربان علی بابایوف بازی معتدل است. برای مبارزه بسیار هم قدر شدتناک نیست. تو از یک دسته به دسته دیگر میگذرد. باز هم قاعده ستیزی زود اینجا به نظر میرسد. مبینجان مومینوف هم در این روند توجه کرد، اما بختیار قلندرov آماده است که چون این لحظه ها رو با آسانی برطرف سازد. حمله اسخط قد نمیگردد. دلشاد کریموف به جریمه‌گاه نزدیک میگردد. دلشاد یک امکانیتی آنقدر خوب رو هم به وجود نآورد براستی، چون که دفاعگر زوفرجان اکبرعلیف این لگیونر ازبکستانی در خط دفاعی ایسترافشان بازی میکند. ضربه اولین کنجی اینجا هم مبینجان مومینوف آماده است که حالت استانداردی را باز هم استفاده کند. این کار به طرز دیگر سامان می‌یابد عبدالصمد صمدوف و باز هم یک حرکت دیگری فوتبال بازان دسته اسخط خیلی خوب به نظر میرسد. حمله باز هم قد نمیگردد.
و خیلی خوب بهتر جالبترین فرصت رو باز هم اکابر تورایف میتوانست که خوب استفاده کند و همچنین شهزاد عبدالرحمانوف نیز. رستم جان صبورов бол ба маркази майдон. اینجا هم میشتابند دیگر فوتبالبازان دسته اسخط. خیلی خوب مبین جان مومنوف اکنون توپ را از دست داد. سعید مختار عظیموف این بازیگر هم در باشگاه استقلال و سرچشمه البته باز هم فعالیتش از سرای کمری ناحیه 5 است. اما نه، شاگردان محمد جان حبیب‌الله‌یف تا کنون هم با همان مقصدی اصلی خود برای رخنه کردن خط دفاعی رقیب موفق هم نشدند. دلاور بایقوزیف بود یک پرتافتی از کناری راست انجام داد که خیلی هم نادرست بود. مومین جان گدایبایوف، شهزاد عبدالرحمانوف بالارین است و فاصله دورنده که شباهت دارد براستی. باز حسین نورمتوف، پرتافتی حسین اینجا با الهام براتوف با دروازه‌بان الهام میتواند که یک به یک برایت و چنین لحظه رو هم خیلی خوب استفاده کرده میتوانست. کاپیتان دسته سرافشان از امکان 100% استفاده نکرد. بیایید یک بار دیگر ببینیم. الهام براتوف توپ را اداره کرده توانست، اما اینجا هم بیشتر نیم محافظتگر دلشاد جان کریموف سمتی حرکتی توپ را تغییر داد. وگرنه الهام از این حالت ها ما شاهدیم که خیلی خوب استفاده میکند. شهزاد عبدالرحمانوف توپ را زود به سوی پیش هوا میدهد. رقابت در این نیمه میدان استرافشان باز هم توسط کامبیناسیون رستم جان صبورов ادامه می‌یافت. اما حسین نورمتوف جهد و کوشش این فوتبال باز برای خیلی خوب است. اسدبک زیادزاده و او کمک میکند. باز حسین نورمتوف میخواهد که باز الهام براتوف را با دروازه‌بان یک به یک برآورد و همچنین عباس اکراموف را که امروز ما در خط حمله دسته چون میبینیم که هم عباس اکراموف و الهام جان براتوف در خط نیم محافظت است و بیشتر تکیه به خط حمله دارد. این رو هم ما در بازی امروزه بر علام مشاهده میکنیم. اسدبک زیادزاده برمیگردد به سعید مختار. باز در وازبان مومین جان گدایبایوف توپ را آهسته داشته میگیرد. صدای مخلصان استرافشان بلند می شود. قربانعلی بابایوف توپ را به بازی می درآورد. در خط پیش می بینیم که الان یک تازی دارد عباس اکراموف و الهام جان براتوف کاپیتان دسته، چون گفتیم که موقعش در خط نیم محافظت است. الان انا همین چهره بسیار ضربه های قوی دارد و برابر آغاز حمله موصوف هم همراه می شود و الان دیدیم یک حالت خیلی مناسبی گلزنی رو که اندکی باعث نگرانی مخلصان هم شد براستی وقتی با دروازه‌بان الهام براتوف یک به یک برآمد. اما این ترتیبی بازیگذاری آنقدر هم مقبول نیست. الان فیضکند ناحیه بوسه در صدر جدول با 10 امتیاز موقع دارد. معذرت، خوجند با 10 امتیاز در مقام اول است. فیضکند در زینه دوم با 8 امتیاز و کوکتاش در زینه سوم است.
ба довар ишора мекунад ки ба талабот туп ҷавобгун нест. Насим Ҳамидов инро ҳам мушоҳида кард. мухлисон ҳам хеле фазоро ҷолиб карданд. дастаи Сарафшан боз ҳам ба ҳуҷум мегзорад. Илҳом бароди тӯбро ба канори рост ҳаво медиҳад. дар ин радиф ҳам Саид Мухтор Азимов як партофти нимаи чапро анҷом дод, аммо Аббос Икромов ҳаракатҳои футболбозони ҳар ду даста баросӣ гуфтем ки аллакай баробар аст. Эсхат ҳам як имконияти хубро истифода кард. боз ҳам инҷо Иброҳим Эшонхоновро афтониданд. қоидасти тезӣ аз ҷониби Ҷаҳонгир Сафаров, легионери ӯзбекистонӣ ба назар расид ва довар ҳам ба ин футболбози ҷавони кишвари ҳамҷавори мо корти зар нишон дод. Ҷаҳонгир соли таваллудаш 2000 аст, 21 сол дорад. дар хати нимуҳофиза ва такя ба ҳамла бозӣ мекунад. Асадбек Илҳомро меҷӯяд, аммо Дилшод Каримов ин вазъиятро боз ҳам ба осонӣ бартараф кард. Ҳакимҷон Соҳибҷон Ҳакимов, бале. Дилшод Каримов ҳам ҳоло боз ҳам муборизаи футболбозони Истарафшан андаке беҳтар шуд. Ин хеле зарбаи қавӣ ва мустақиман аз фосилаи хеле дур, ки дар ҳақиқат ҳам Саид Мухтор чунин зарбаҳои ғайри чашмдошт ҳам дорад. ҳусайн Нурматов дигар бора мансуб аз маркази майдон баргашт ба Асадбек. боз ҳам ҳусайн Нурматов хеле хуб бо Илҳом Баротовро мушоҳида кард. дид Саид Мухтор руҷӯъ мекунад ба канори рости майдон. ҳамлаи дастаи Сарафшан идома меёбад. мебинем ки Фаридун Деҳқонов ҳам ба ин ҳамла ҳамроҳ мешавад. дигар бора ҳам боз Ҷаҳонгир Сафаров, боз Саид Мухтор, боз ҳам ба маркази майдон. акнун ин раванд хеле боз ҳам суратафзоиро тақозо мекунад. ҳусайн Нурматов, Асадбек Зиёзода. ой Асадбек, ин чӣ партофте буд. андаке беҳтар, андаке боз ҳам якдигарфаҳмии шогирдони Муҳаммадҷон Ҳабиблоев дар рафти бозӣ хуб ба назар расид. Аббос Икромов, чун гуфтем ки дар хати ҳамла алон шумораи 25 ба Илҳом Баротов ҳам дар хеле масофаи наздик бо ӯ ҳамеша қарор дорад. ва аслан рисолати Илҳом Баротов бештар дар хати нимуҳофизат аст ки ин минтақаро хеле бо малакаи худ қавӣ нигоҳ медорад. Истарафшан ҳам ташнаи ғалаба аст баростӣ. ҳам таносуби тӯбҳояш ва ҳам зинаи ҳафтум худиститоди мураббиён ва мухлисони ашадии бошгоҳро қаноатманд кардан наметавонад. боз ҳам дар муборизаи шумораҳои 8 Саид Мухтор Азимов ва боз Рустам Сабуров иштибоҳ ба назар мерасад. Саид Мухтор аниқтараш инҷо ба хатогӣ роҳ дод. Бахтиёр Қаландаров ин ки бибинед чӣ ҳолате ба амал омад. боз ҳам ҳамларо
футболбози ҷавон Мубинҷон Муминов идома медиҳад. Ба ӯ бештар ҳам Абдураҳмон Узоқов хомӯз мехоҳад ки кӯмак намояд ва дар ниҳоятан ҳам воқеан дар ҷараёни сабқат инҷо ҳам футболбози легионер Акобир Тураев тавонист дар ин ҷараён хатти муҳофизати дастаи Истарафшанро убур намояд ва дар ин лаҳза ҳам муваффақ гардад. ҳоло ба лаҳзаи такрорӣ таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна. ибтидо ҳам Мубинҷон Муминов инҷо мубориза бурд ва баъд ин Абдураҳмон Узоқов як партоб ба ин минтақа анҷом дод. легионери ӯзбекистони Акобир Тураев баъди оне ки Қурбоналӣ Бобоев тӯбро бармегардонад аз ин фурсат хуб истифода кард ва акнун дастаро боз ҳам ба пеш мебарад. Эсхата имрӯз гуфтем ки ҳамсони истиқлол аст, соли 1991 таъсис ёфтааст. дар лигаи якум бештар ҳунарнамоӣ мекард. 2 соли дигар ҳам бо афзалӣ натиҷаҳои шоёни мусобиқоти лигаи якум ба лигаи олӣ баромад ва бо сабаби вазъи молиявӣ аз чемпионати лигаи олии мамлакат 2 сол ҳам даст кашид ва имсол акнун хушбахтона хеле боз ҳам ҷавонтарин бошгоҳ дар лигаи олӣ хуб ҳунарнамоӣ дорад. соҳибони майдон хеле хуб талош карданд, муваффақ ҳам шуданд. Мубинҷон Муминов дар муқобили Бахтиёр Қаландаров ва Ҳусайн Нурматов комёб намешавад. агар ба ҳайати Истарафшан таваҷҷӯҳ кунем, бисёр ҳам ҳайати қавӣ дорад ба ростӣ. 3 нафар легионер айни замон дар майдон аст ва 2 нафар боз ҳам легионери ӯзбекистонӣ дар курсии эҳтиётӣ нишастанд. ва аз Асадбек, Бахтиёр Қаландаров, Илҳомҷон Баротов, Ҳусайн Нурматов инҳо ба ростӣ хеле маҳорати хуб ҳам доранд. аз ин ҳайат месазад ки аллакай дар муқобили чунин дастаҳои навтаъсис хеле ва хеле барвақт барои муваффақият талош кунанд ва ҳамчунин як бартарӣ ва афзалии бозии имрӯзаро нишон диҳанд. аммо баръакс шуд. боварӣ дорем ки рафти сабқати бошгоҳи Истарафшан албатта дигар мешавад. ҳоло Ҳусайн Нурматов тӯбро ба бозӣ медарорад. дигар бора ҳам Ҷаҳонгир Сафаров Абдураҳмон Узоқов Муминовро мушоҳида кард ки дар ин мавқеъ аст, аммо боз Саид Мухтор ҳаракати аввал, дуюм ва ба сеюмаш андаки танқисӣ ба амал меояд. дифогарони Эсхата боз ҳам ба кӯмаки ва инҷо иштибоҳ буд, ба ростӣ дақиқ иштибоҳ буд. фикр мекунам дар ин раванд Абдураҳмон Узоқов муқобили Илҳомҷон Баротов ғайриқоида амал кард. мизбонон эътироз доранд аз ин амри довар. пешво буд ба ростӣ. агар андаке боз ҳам мубориза инҷо барои боз ҳам бартараф кардани ё идора кардани тӯб дар ин раванд. ва таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба фурсати хеле мушкилтар барои футболбозони Эсхата ва имконияти хуб барои бозингарони дастаи Истарафшан ҷиҳати баробар кардани
نتیجه رقابت در قسم اول. بختیار قلندرов آماده است. دیوار خرد صنعی تشکیل گردید از جانب بازیگران دسته اسخط. باهرجان سنگین باید حالا در مسافه نزدیک این شماره 9 قرار داشت. جبردیده یا حسین نورماتov ضربه میزند. الهام براتov ضربه زد. توپ به دیوار خرد صنعی برخورد. این وضعیت برطرف گردید. حمله باز هم اکنون از نو آغاز شدنش لازم است. قربانعلی باباєв توپ رو به مرکز میدان هوا میدهد. رفتی بازی دسته استرافشان براستی اندکی دیگرگونی میخواهد. جوانانی با استعداد در حیات زیادند، اما بازیگزاریشان بررسی آنقدر قابل قبول نیست. سعید مختار عظیمov باز هم رجوع فوتبال بازان در خط حمله. حتی نیم محافظتگران هم به جریمه‌گاه دسته اسخط رفتند، موفق نشدند. بعد کشودن حسابی بازی میزبانان در خط دفاع بررسی ننشستند. بازی خود را این جا هم باز زود منصوبه ها را تشکیل میکنند. مومینجان گدایبایov زود توپ را به بازی میدارد. رفتی سبقت اکنون نشان داد که از فرصت مناسب فوتبال بازان میزبان خوب استفاده کردند. دلاور بایقوزیف خطی محافظتی سمت چپی استرافشان رو قوی تر میکند، اما چون رسالتش چون میبینیم که در این صورت مجلس در خط دفاع است. دفاعگران امروز بیشتر، اما دلاور رو حالا در خط محافظت هنرنمایی دارد. این زوفرجان اکبرعلیев است، لگیونری ازبکستانی، شماره 37. عبدالرحمن اوزاقov از این حالت زود توپ را به موبین مؤمنov هوا دادنی بود. موبین مؤمنov یک نفر مقابل دو نفر تلاش کرد، یگان اشتباه نیست. بازی جریان میگیرد. سعید مختار عظیمov توپ را اداره کرده میتواند به کناری راست به اسدبek زیادزاده هوا داد، اما اینجا جای گزینی سعید مختار ان همین بازیگر شد. اسدبek زیادزاده سعید مختار عظیمov اندکی پیشتر دیدیم که در همین موقع این بازیگری شماره 2 هنرنمایی میکرد و زود از در این لحظه هم باز دلشاد کریمov نیم محافظتگر که حمله‌ور دسته خود را ببیند و توپ را زود به او هوا دهد. الهام براتov بایقوزیف باید با کمک الهام براتov شد و بعد الهام براتov و بعدا هم سعید مختار توپ را از دست داد. مبارزه بود، باز کامیاب نشد و خیلی بازیگزاری عبدالصمد صمدov را دیدیم. اشتباه لگیونری ازبکستانی اکبرعلیев بود. در مقابل هموطنش فکر میکنم معرف گل امروزه. بله چون این هم هست. بسیار زشت بازی کرد، هرچند که حالتی واقعی را میخواهد
شهردیت اما دوبار خیلی در فاصله نزدیک بود و این لحظه رو هم خوب مشاهده کرده توانست. حالت استانداردی باز هم مستقیما ضربه زده می شود یا به طرز دیگر. اوی 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 بسیار هم باز بسیار هم وضعیت رو مرکب تر کردن بازیگران اسخات برای قربانعلی بابایف که توپ از دستش باز هم به توجه میکنیم به همین لحظه که خیلی ضربه قوی هم بود. باز هم دیگر حالت استانداردی به میان اومد. ضربه کنجی باقر جان سنگین بایف ضربه زد و اکنون باز هم پای در پای حمله ها توسط اجرای اما حالت های استانداردی بیشتر می شوند. یک ضربه جریمه‌ای و دو ضربه کنجی الکی در این دوام یک دقیقه برای فوتبال بازان اسخات به میان آمد که چون این حالت ها خیلی فرصت های مناسب برای موفقیت دسته اسخات شده می تواند. بازیگزارای فوتبال بازان استرافشان اکنون اندک کاسته شد نسبت به دقیقه های اول، نسبت به 15 دقیقه رقابتی که ما دیدیم. سعید مختار دلاور بایقوزیف بایقوزیف در این لحظه باز هم در حالت نابازی بود. کمی پیش دستی کردند که توقف این فوتبال باز لازم بود برای بهتر خاتمه یافتن منصوبه همدستگانش. مومن جان گدای بایف باز هم صدای زودی هشتک داور اندک تیراز مخلصان رو هم به میان میارد. فشار بیشتر میگردد، کم بدانید هیجان و نهایتا هم در این روند خیلی یک لحظه مناسب و امکانیت خوب رو هم جهانگیر سفر استفاده کرد. لگیونر ازبکستانی بدل مخلصان باشگاهی صاحب تجربه استرافشان نشاط و شادی آورد. در یک فرصت این فوتبال باز قبلا کارت زرد داشت بهتر و ببینید که خیلی یک تنتنه شهامت فوتبال با مخلصان باز هم زینت دیگر دارد براستی. بیا ببینیم در این روند که چگونه واقعا همین فوتبال باز از میان دو نفر بازیگری دسته اسخات یک جهشی آنقدر بلندی انجام نداد و توپ را با سرش وارد توری دروازه مومن جان گدای بایف کرد و نتیجه را برابر ساخت. فکر میکنم اکنون اندکی باز هم محمد جان حبیب اللهیف آرامتر می شود. بسیار فرصت حالت های حساس رو در اختیار داشت و آن طرح بازی که قبلا مقرر یا معین گردیده بود از جانب کارشناس ورزیده فوتبال کشور محمد جان حبیب اللهیف آن از طرف شاگردانش عملی نشد. بسیار هم صدایش بلند، هیجانش زیاد بود. فکر میکنم باز هم روند بازی از این هم جالبتر می شود چون که تنها این نیمه اول رو تماشا داریم. حالا قسم دوم باز هم پرشیده تر صورت میگیرد. دو دسته ولایت سوق در لیگ عالی در دور پنجم رقابت دارند. نتیجه برابر شد. عبدالرحمن اوزاقوف از اوت توپ را به بازی در آورد. باز هم
حمله‌ور جوان موبین جان مومنوف اکنون باز هم از فوتبالبازان دسته اسخط، چون میبینیم که اکابر تورایف هم این حمله‌ور است، مؤلف گلی دسته اسخط، اما بیشتری همان منصوبه ها از خط محافظت سرچشمه میگیرد. الهام برات هم میبینه که در این مورد اکنون یک بار باز هم زود به کنار چپ دلاور بایقوزیف توپ را باید بله صاحب گردد. بایقوزیف خود ضربه نمیزند به کنار راست میدان. خیلی خوب خیلی خوب. انا این ترتیبی بازی براسی با شاره هم پسند افتاد. خیلی خوب. الهام برات که قامت بلند، ضربه های قوی دارد. اولین کوششش رو یک به یک با دروازه‌بان بود، ضربهش اندکی به سمت راست رفت بعد مقاومت صاحب جان حکیموف. دلاور بایقوزیف فرصت مناسب رو برای الهام برات به وجود آورد. بازی استرافشان رنگی دیگر گرفت. دلاور دیگر بار ضربه کنجی میزند. عباس اکراموف باز هم الهام براتوف در این روند، سید مختار عظیموف، حسین نورماتوف و صدبک زیازاده هم در بازی امروزه خیلی خوب هنرنمایی دارد. و دلاور بایقوزیف نوکک با چنین می نماید که به بازی پیوست. همین 10 دقیقه اخیر و در 2 دهه دیگر اندکی نمایان نبود براستی. سید مختار بختیار قلندرف رو به خطاگی راه داد و اما اینجا اشتباهی بازیگری خطی محافظتی دسته اسخط بود که در این لحظه داور صدای هشتک خود را بلند کرد. بله، عبدالصمد صمدوف مقابل بختیار قلندرف غیر قاعده عمل کرد. صمدوف حالا توپ را صاحب میگردد. صمدوف باز با ابراهیم اشان خانوف توپ را هوا داد. توجه باز هم با همین حالت که لیگنری ازبکستانی از باشگاهی استرافشان به خطاگی راه داد. از این نیمه حالا با صاحبان میدان منصوبه دیگر، بازیگزاری دیگر را تشکیل میکنند. به جریمه‌گاه نزدیک شدن فوتبالبازان اسخط باز هم دیگر باره قاعده ستیزی اشتباه فوتبالبازان اسخط به قید گرفته شد. دلشاد کریموف است. دلشاد رقابت رو در مقابل فریدون دهقانوف غیر قاعده سامان داد. چرا به گوشه دیگر همه شتافت. این حالت رو ما تکرار میبینیم. دهقانوف و دلشاد کریموف اینجا به آن اشتباه خود هم اعتبار نداد تا به امر داور چنین هم باید باشد. وقتی در جریمه‌گاه است عمل آخرین این رو امیدوار است برای موفقیتش و تلاش میکند. بختیار قلندرف دیگر بار هم الهام براتوف از این موقع باز هم ببینید بازیگزاری فوتبالبازان دسته دلاور چگونه این فرصت رو صرف نظر میکنی؟ حالا که امکان خیلی مناسب، فرصت جالب ترین برای به پیش بردن دسته استرافشان به میان آمد. بایقوزیف تجربه مسابقه های زیادی سطح جمهوریوی را دارد در باشگاه ختلان و در مملکت در لیگ عالی. البته طی بیش از 8 سال است که رقابت میکند با در حیات باشگاه های مختلفی لیگ عالی کشور، اما امکانیت را از دست داد. فرصت های
رخنه کردن خط دفاعی اسخات از جانب بازیگران استرافشان بیشتر شدن براستی. صفت بازی سبز پوشو بهتر گردید، اما محمد جان حبیبالله حال هم قناعتمند نیست. تشنه غلبان، چون گفتیم که اینو از هیاهوی مخلصان، از هیجان خود فوتبال بازان بر علا مشاهده کردن آسان است، اما قاعده ستیزی بسیار هم بیشتر اینجا به قید گرفته شد براستی. از صدبک زیازاده 2 دقیقه دیگر شاید باز هم داور وقت اضافه تعیین کند و کمتر از 2 دقیقه وقتی اساسی باقی ماند است. فریدون دهقانov توپ را به بازی در آورد. بختیار قلندر در این موقع چون گفتیم و بیشتر و زیادتر از هر یک قدم اعتراض ها زیاد می شوند. دلشاد کریموف کارت زرد میگیرد. سابق بازیگری خوجند مهمانان برای زدن ضربه نوبتی جریموی آماده هستند. اصلا دلشاد در حیات خوجند بسیار هم نفری با تمکین بود. مقابل عباس اکراموف اینجا دلشاد غیر قاعده عمل کرد. مسافه خیلی دور است. شاگردان محمد جان حبیبالله می توانند به طرز دیگر، اما حسین نورمدوف پهلوان قبلا گوشتین تمرین میکرد تا جای ما میدانیم در شهر بختر. بله، بعدا به فوتبال پیوست، آوان نورسی و خلعت گوشتینگیری را کنار گذاشت و خیلی فوتبال بازی ماهر هم هست. الهام براتوف با زمین ضربه زد. فکر میکنم اگر بلندتر میشد یا ترتیب بازیگذاری به شکل دیگر می بود بهتر بود. 1 دقیقه داور وقت اضافه به قسم اول تعیین کرد. بازی دو باشگاه ولایت سوخت برابر است. امکانیت ها براسی در قسم اول از جانب دسته اسخات و بعدی سپری گردیدن دقیقه 18 امکانیت های فوتبال بازان استرافشان برای تغییر دادن نتیجه واخوری بیشتر بودند، مخصوصا دلاور بایقروزیف و خود الهام براتوف هم 1 به 1 با دروازه‌بان بود لحظه ای که و در مجموع 3 فرصتی مناسب و سعید مختار هم 1 بار دیگر خیلی روند مبارزه را تیزانید و کاری بهتر را هم می توانست که سامان دهد. صدای هشتک داور از خاتمه قسم اولی بازی دسته های اسخات و استرافشان درک می دهد. کارگردان هم زودن همان چهره هایی که موفق بودند، چون به مانند فوتبال با شکوه اروپا این چهره ها را منظور ما کردند. مؤلفان گل را در قسم اولی بازی. بعد از تنفس برمیگردیم به شرح خود از جریان رقابت دسته های ولایت سوخت در دوره 5 چمپیونات کشور.
Lukta bro değil mi? Şansı yok. Ayakta şimdi bu ana bu şa. Ya doğmuş gir atça gir. Lukta bro değil mi? Aralaş beşa. Yaklaş eli bu oldu. Lütfen lütfen boşa yaklaş.